米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。Pakai ni i ulah nufalu做啊马萨西ham ham，以爱心彼此相待。萨利卡卡马布隆平安。Malatsai kita a milayap to suar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以罗马5 kusapau at sepang sa kapito at tusir suar sa urasa ka kasasilitemor kamu a mihamham a matia o bihamham ni Kristo i tamuanan to sa kahmak no kawas saan。 罗马书第15章第7节说，所以为了荣耀上帝，你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样。Sari kakao sa ay pakai ni ifana atau icer kita ami pawacay to nikatatamaan no kawas. Nikaw rira anu masasi ula-ulah kita i mama patarakkar ko sini ata atau atai ay no kawas。 我们不是以知识和力量来为主做见证，但如果我们彼此相爱，上帝的恩典与怜悯就得以被彰显。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tapangao talajwa sa ay ko masungila ay a awa ay ko raraw atam tau kami. Nikaw rira yo pakai ni i ulah no falu kami a masasi ham-ham i pakahapinang to ko tam-tam tau to ngayay ci ulahay a pinangan atau fazo no miso。 主啊，虽然我们不是完美无罪的，但是当我们以爱心彼此相待，众人就得以认识你美好的形象和慈爱的本质。Pakai ni i tatamaan ang nganutapang ji Yesus Kristo a mitolon. Amen。 Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你平安。